Mayam Kurumjari and a very good evening. ISCOM discussion time being Tabiro Pum the Makpu Han Maktada, Suraj Kongban Tabamna, Taram Okcha Bagalun Kai Kum the Butcheri, Nasi Miam the Makta Puduna Luxury, Ekogi Hauzik, Manipurda, Mayam Si, Lebaxi, the Toiba Todo Watoxi, Matang, the Koina Kitang to Shanaba Amadi. Ngasigi platform sida current situation sin naga karamba mawngda karamba maikeda lakpa yabagi akhoi positive aspects khara yengnabi khudong chab logzaraga ngasi miyam gi damakta puduna lakchari akhoi ngasi topic current situation in Manipur mayamna su hena khangnarabaduni aman ama hainariba aman ama tawnariba sigi matangda akhoi se gyan taminaba akhoi tathok tasin tawnaba habisi maru oibra habdu khanjaraga ngasi platform sida akhoi na current situation in Manipur haina puduna lakchabani akhoi ngasi topic asibu khana nena be damakta khogi special guest in the studio the lengsin duna lezare saktakchage ahan bada phamiri bisi lengsin biribasi oza sarat salam political activist oza saraputra mocheri oza we thank you for your time and for your joining khogi ani suba special guest asina Rakesh Maihobam director human rights law network Manipur in short HRLN Manipur oza Rakesh pusuta mocheri oza we appreciate your joining Ozanga si se koina akoi Manipur si hauzik phibam si sokna leiriba si mayam se loi khangnaraba ngakani aduga ngasi gi khogi ISCOM gi discussion time platform sida mayam su launariba ngangnariba saknariba si mayam se una khangna asoiba kayam su laktaba natte aduga khoi si punchinaba haibasi unity is strength hana leiriba se si wahan thokai bagi tanja khara khara su lakpo ina mayam unabagi mayam se nungnangba penjadaba mayam kholaw mayam lebasida koina ngasi gi topic se current situation in Manipur haina thamjabani oza ngasi gi wakhalol sida akhoi gi leiriba viewers sing da su akhoi gi platform sida gi khudong chaba amadi mayam gi views amadi akhoi gi oza hoi gi suggestions adagi oza hoi gi feedback sing duna mayam gi kana bakhara puraksanu haibagi motive ta oza khoina thamjabani ahan misi oza sarata han ta lakchara gi oza khoina hoji thamjari ba current situation in Manipur se hauzik oiriba current situation si oza gi mota karamna thambiningi amadi masi karamba mongda yengba yai akhoi positive aspects ta positive aspect ta natraga negative aspect khaiba gi wa si subchal laga ko akhoi na kwai tha tarani pansi kai no haida akhoi da chaos ko turmoil aduga sachal leitaba leiba amo oina akhoi se leira ine aduna sida matau kamaina tawraga sigi situation sidagi nandhokadagi haise masida akoigi mod amata oina akoigi punna akoi political party sing khangdre CSO sing khangdre aduga community ungkhatnariba community animak khangdre makoigi miyengse akoigi solution gi mageida akoigi punna yengminna hannabagi akoigi policy aduga kugi lambi ama puthokpa khwaigi hena mathau tai khwai han adu mathau ta adu puthokpa ngamdaba si crisis sina kuibagi maramse adu crisis haisidi sigumba crisis se kuina lairi gai complex oiba hengalai aduga solution thiba su waba henjan ganeba sokjan ganeba adubu every crisis solution amadi soidana leigani solution du dane ayangna khwaigi akoigi kitang indirectly ayangna haijara kanda aikoi loinamak sina thiri se si kaino ida aikoi kadai waida aikoi gi target tawgadage haise akoi manana ungam deba hujiko haidi akoi na reference ama mahabharata pira se akoi gi wakhan mayam na khanma yana na bagi se Dronacharya na Arjun si mahi masing tambi matam da ko mahak na akoi gi uchek ama mana akoi gi uthakta thammaga ko akoi ten si pa na akoi aim taw hai kanda Arjun nang kai oi hai kanda u amada akoi gi uche ama tongi hai an amukka Dronacharya na hange nang kai ui Gurudev ai uche ama ui hai amukka su Arjun da hange kaino kari ui hai na amukka su hange Gurudev ai akoi gi uche ki mamit am ui adu kanda akoi ten du ka po hai arthasi akoi gi mythology na akoi da takpiri si kaino akoi gi target se kadai da yairaga aikoi gi chathariba solution lakani haise akoi mayam punna aikoi gi aduda unanaba lambi ama puthokpa sina lambi adugi lambi du phawa lambi do hojik phawa puthokpa ngamdri aikoina ade aikoi se haidi kaino haida akoi amana amada yai lene amana amada yai ngam
amani haide public ki action du loi la le haiba natraga su ko MLA mayam da akoi gi kaino mayum da attack tawraga solution ka bhai lak ka du ai MLA kan khat pai wa na te ko MLA singi su moi gi akoi gi tawangam da ba du gi moi gi awat pa mayam na akoi gi situation si lak na ba da contribution di khara da oisu tawri bani adu di chume parja na waru bam adu bu moi da attack tawraga solution di por koi dan ai koi khanna ba hengat ka da ba ngak ta ne ba ade police action khara lawe haina tai ko adagi Pabiriba angang sing activist sing dugi imung manunga awabe hena adum pina na ban heba aidi wari gaida awabe puhanba an aikoina munna khanaraga aikoi sida laibak yam thibadi aikoi gi aibu haijau haidi aikoi gi laibak yam thiba pot amana aikoi se aikoi gi CSO hairachu ama hairachu aikoi gi loina makse aikoi gi tha train ban sigi manung da masing siam yam thok mun khare loina ma na haibaduna aikoi gi chumme adu khakta ngai ba lambi ne haina tawna ba dawna taw leire apun ba pot ama da aikoi punjan ba ngasi phau ngam de se for example atop ama haira kan da aikoi gi political party da yenga su ko aikoi gi political party se aikoi gi kwai gi hana unite oi ga da se political party da aikoi gi party in power se masi unite oi bangam ga da bane party in power duna unite oi ngam draga atai party sing da taina ya de party in power ding ngasi di BJP ne BJP bu ai hakna hulan bai wa na te ai hai se moi party in power ne yes lambi puthok ka doi se moi na puthok pa du da ai khoi gi bi atai akoi lai ro CSO khangde atai political party khangde opposition party khangde mot pi bane ba ko akoi mayam sigi thabak na mot pi bane ba aduga line do clear line ama akoi puthok pa du di akoi gi party in power du na puthok ka da bane ba moi na design tawraga puthok ka da bane ba adu stakeholder sing ji kau da khot na moi na consistently akoi gi lep ta na ahing tum da gai akoi gi hotna ga da ba matam na ba ada kainom macha ma thokpa gi so akoi curfew law to na curfew bu aseng bagi akoi in practice akoi curfew leibara ne curfew kai su leite haba in practice meaning kai su oi da traffic jam adum goi haba curfew manung da adu curfew si di moi crisis sina mathai am sare kaim tau ya dra akoi khara potha si curfew law thok khro ga na order tau man chal la order khutau se curfew se ada parja na curfew du kai su mawa lam te ba ko aduna sigi akoi gi phibam se sini akoi na huji akoi gi khwai gi akoi gi ahan bada akoi khwai awawa akoi na mayok na ri se akoi na systematically adagi atopa wafam amada akoi gi perpetrator hai tare ko perpetrator both side hajar ge waru ba yade mayam ko si control tong na ba harvesting gi season ni huji se huji khara wa na chahi ani mu wasal la ma tam si da lau khara lo hok dra di chara hen na loi na sidori bane ba akoi se ada harvesting sida su akoi gi kaino se akoi gi khitang phajana tawna na ba agi adagi lami lising humdra security force ma pande pusala e hai aina tawada another akoi gi CRPF ki company yankhai amasu tap na honjala e hai ba kwa lak ama hendore ba ma pandagi pusala bana akoi gi hana lising humbu mukla laibaga la ama khai hendoi ne ba si properly utilize tawara citizen singi security ki damakta properly organize tawara akoi gi yes sipai ama sibadu sipai ama CRPF ama security personnel ama sibada natraga chokbada helicopter na hondo iko ada aina chinga tamga haidi cookie sing na chingda tamnina maitai sing na tampak da tamnina ayamba akoi gi cookie na uba lawsu maitai na uba lawsu ai nam ta haijaroi ba akoi gi chinghong da leibang hakta ne haba akoi gi pedi film mayam se ko ado sipai ama sokpai di sipai ama sibai di ko moi asiba dubu ai hakna handana haiba nate mioi bai thawai yang khrabani akoi security person amagi thawai ai yang khraba mamanni adugi damakta di helicopter season nani haba ko why no ma de helicopter ani khak adum hojiki hairi ba akoi gi chinghong chingya sida mathak tagi akoi gi kaino to surveillance to na paiba matam da kana su no mai ka poi tampak dei su ka poi ching dei su ka poi ha ya so many surveillance to sungcha chatharo ya ba an lairi ba akoi gi भारत सरकार की भारत सरकार पोर्ट मैम से अखोई की यावरी ने हेलीकॉप्टर खंगदे सिपाही की तोलो खंगदे अखोई सु टैक्स पे ने अखोई की टैक्स ना पिंग हाकता ने सी अखोई की वारब फिबम सिदा करी की प्रॉपर्ली यूटिलाइज तौद्री बनो
properly utilize tawradi perpetrator sing si adu kandu da maning han gadong na tro he taw yadre na haina moi su khangim ne akoi ki bharat ki lanmi bharat ki security force ai se moi da gi saruk lising he na mapangan kalim ne ai se nongmai pai ri ba akoi angang sing su loi khangim ne ba ana moi na alert ne se ai di helicopter khara pai rak da moi akoi gi makun da loi sang hi dong hak ta ne ha ba si kari marang gi ma si properly utilize taw bidaba no like then adu da gi aina hiring ai si da highway anisi ko highway anise pajana surveillance thadana kari gi nampuda disturbance le hen disturbance le bada shoot at side law thok dana hang dri kai gi no masi akoi maitai khaki interest na te ai haise ku ju maitai ju naga ju musulman ju nan manipuri sing ju moi loina makki manipur da lai riba citizen khuding makki interest da highway anisi hang ga da bane maduda disturb to wasing do aduda compromise amta tawroi da bane ba sigi positive action se masi lahu matam da akoi perpetrator sing se phanayam na hangani haina ai hakti ai thajai ba adugi akoi gi action se amata akoi gi ngasi phawgo da akoi gi kaino da akoi gi lairiba akoi gi sarkar sina both central government aduga akoi gi state government ani makna masi gi miyeng da gi akoi लौखट उदे वारी सानब हाइसिसु अखोई खुलाई पाइरिबा खोलिबा कैदौबगा वारी सानब हाइसे मोइसे प्रेशर पिरकांदा यारकदौनेबा निंखा तमना कोइ चलहलकांदा वारी सानसे हाइना सुया यारोय सि पृथ्वी की मनुदा राकेश को अमुक्ता थोकते मोइद प्रेशर पिबा म याररोय अखोई खुलाई सिना सुमाइना कापनरगा मिसम हालगा अखोई दाबी फंगनी खनबा वाखनसे अखोई थादोक्तरदि याररोय हाइना खलनबगी भारत सरकार की इंडिया की कोई चप चाब शक्ति दो उठो मी लोई हालो हाइबा नते उठो आई हेलीकॉप्टर खरा पाइ बाइसे मी हालो हाइबा नते दा नोंमै काफन गनो हाइबा ने बा अदो सिगुम मयाम से अदे इवन हुजिक से तप तप ना हाइकान जिरि बाम सि मै हौरी दने को अदो जिरि बाम की अखोई की सिदै सिदा सरकार सिना दि पंगांग नंगांगे अदो हेलीकॉप्टर सर्विस से जिरि बाम इम्फान जिरि बाम सर्विस से मसी विड्रॉ तौखरे तो एबा अदो दि लाइरी सिदा जिरि बांगा इम्फान गा समनरम नबगी अमतंगाइबा उपाय ओइना हेलीकॉप्टर सर्विस सि लैरमिने असि मरक सिदा कई तो इनो सि क्वेश्चन नेबल नेबा यस अदगी इम्फान सेनापति की हेलीकॉप्टर सर्विस लैसलकते हबा हेक्ता हेलीकॉप्टर ना सेनापति भोग चलगदि तंपाकी मी सिंग अदैदि मपान चखिबा याय सिगुंबा मयाम से अपिक अपिक पोट मयाम सिदसु अखोई गवर्नेंस की थबक सि लोई फेल ओय लोई नमक मसिदा मखोई थवाई यावदे यंगछनदे सि मयाम से अखोई की आईएस कोम न पुथोरकपा करेंट सिचुएशन ऑफ मणिपुर की अखोई की टॉपिक से नहीं नबदा आईएस कोंग की खुथांग दा अखोई सरकार पाइ पिरिबसिंग अदे अतै कैनोम अयाम लोइनमक्ता अहाकना यहुन जनिंगे अदुगा अनिसुबा खै अरोइबा अमना अखोई हुजिकी अखोई की सीएसओ मयाम से मखोई की पुन्ना से यामना नुंगाइतबा ngarang han akoi gi kaino gi nupi kaiten de thokba do ko yam nungai te ba ning ba yam kai ba asu raba tanja si da adu gum ba thokdok thohan ba hongna te ha ba ya me kai ngai no ado I have the advice to jening eba isu senior citizen hai yare akoi di ko ama oina adu gum du thohan ga no yes akoi mi ngak ta ni nahak ki moto akoi suraj ki moto aina loi ani haiba leite ai gi moche rakesh ne loi ani haiba leite ba adu gi mioi ba adu gi mioi ba oiri ne ba yana da ba marak tu dagi yana ba puthok pa ne ba discussion hai sin natra adu ga chumna chat pa du ne ba adu gi thabak se hauna ba sarkar gi maigai dagi adu dagi sarkar paibi ri ba party gi maigai dagi sarkar paibi ri ba party da khwai hana मागी मयुम से मसी इंटेक्ट अंत थंबियो अकोई पावलेना हॉकी अदु अदा अकोई खंगदेबा अकोई भारत की मागी अकोई की मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी ने अकोई दे माई पार्टी दु द येंगदम ने ना पॉलिटिकली माई पार्टी दो अदु यूनाइट ओइबियो आइदी बीजेपी की पार्टी सिना यूनाइट ओइरबा अकोई नुमित मंगानी दा सोल्यूशन पड़कनी खनब मीने बा मोय यूनाइट ओइबियो अतै द चाइब कानरोय नोय यूनाइट ओइदबा गिदे यस यस यूनाइट ओइरगा लंबी अमा पुथोकपियो अदुदा अखोई ओपोजिशन खंगदे सीएसओ खंगदे लोइना मंगना अखोई की मणिपुर की अपुनबा कन्नबा शांति पोरकनबा की दमकता अखोई लोइना पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट तौनबा सेम सा लै अदु ताबियु सिना अहानबा राउंड से या मचुमबनी ओजागी पुंगनिंग की वखलोन हाइबदी ओजाना
ओजासु अखोगी एक्सपोजर्स म्याम एक्सपीरियंस म्याम गैदर तौजरबनी अदो ओजान सो हाइबिसी हाइदि कक्प याद्रबा वफम गातनी ओजा लैरिबा हुजकी ओजाना थंबिरिबा कियोस्ट ओइरिबस कंडीशन अदु अखोगी टर्मोइल ओइरिबसी सिस्टमटाइज तौदबा इन शॉर्ट सिस्टमटाइज तौदबा गवर्नेंस की दसु ओजागी पिबिरिबा एग्जांपल अखोगी सर्विलेंस लैरगदी परपेट्रेटर्स सिनसु हेना एडवांटेज लोबगी चांसेस पीदबा अदुगा नेशनल हाईवे करिगिदमक्ता नेशनल हाईवे एवरी नाउ एंड देन अखोगी डिस्टर्ब ओइगदबनो नेशनल हाईवे सिसु अखोगी लैरिबा सिटीजन्स ऑफ मणिपुर की लोइमकी लाइफलाइन ओइरबनिना सिसु स्ट्रिक्टली मखोइना कंप्लायंस तौरगदी ओजाना हाइरिबा अखोगी सिचुएशन सिदसु इंप्रूव तौबा अमदि सपोर्टिव ओइबगी खुदोंग चाबदो लाकदबनी हाइबसी ओजाई वाफमसी वखलोनसी यामना अखोइना थगचनिंगी हाइबदी ओजाना हाइबिरिबा होजिकी ngसागी याम फजरबा वाफम मसु ओजा होजिक लैरिबा पॉलिटिकल पार्टी इन पावर मोय यूनाइट तौबम दरकार लै हाइबसी मसु मखोइना सिमसु अखोगी प्लेटफॉर्म सिदा थमजनिंगी हाइबदी मखोइना यूनाइट तौरगदी मोइना ओजा अखोगी रूल्स एंड रेगुलेशंस अदगी पॉलिसीज म्यास मोइन एग्जीक्यूट तौरकदबनिना अखोई मयामसी अदुकी मति साफब ओइगनी अमदी अखोगी सोसाइटी की वेलफेयर लाकनी हाइबगी अखोई थाजजबसु थमजरगा ओजाबु हनन थगचरी अदुगा मथंगसी ओजा राकेश तमुलाक चगे ओजा ngasi से अखोई करेंट सिचुएशन से ओइरबनिना को अखोई टॉपिक से ओजा अखोगी सरनसु या मरुएबा ओजागी नुंगेबा वखलोन थंबीरी को करेंट सिचुएशन सिगी साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट से ओजा करम मोंग येंबा याय ओजागी ओइनदी साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट आईगी मोददी हौजिक था तरा निपान गी लाबा सी कनोसिदा आईदी इम्प्रूवमेंट गी कनोदी लेते बेड टू वर्स रोमदा लापने हना खली ओके ओके लेबा फिवम से आदि हौजिक कनोदी मतम खरा हाना सुनाबा नुम कापा मुलेपा अरे मु प्रंग होरपा जगाम नो मी खरमु सिबा मसी कांगलो नकलनी मक्ता अदुम असो स्कार तपा मसी की फिल्म सिनी अदगी मु सरकार मके दिगी मपानदगी सिबाई लोक्सलकपा लोक्सलैदु ना सु वजना कंट्रोल तो बंगमदबा अदु हेक इरांग थोपा हुबदगी ngasi मसी सिक्योरिटी कंसर्न लेरे अदु नदी मसी अखोई हान लेजरिबा डीजीपी करी करी लेरिबा मयाम सिनदी कनो तौरोय मतेंग पांगननमने हायना सिक्योरिटी एडवाइजर अमा थबुक्तगे पथारबा मागी मथौजे पुंग कुमरी फमगा कनोदगी तोंगान तोंगानबा सिक्योरिटी की इनपुट मयाम लाकपसिदगी खल्लेरगा अदुनि सी तौरो फनी सुमाय तौरो फनी हाइबसी मदु पॉलिसी प्रोग्राम याथोकोतरिबा इवन मंगोंद पीरिबा शक्ति से नसाइगी कनोगी चीफ मिनिस्टर ना पारंबा कनो दुबो मोंद पीरे हैना हजि मयाम गानरिदना को मसाइ वारेप लोबंग ngambagi ama tobung ngambagi शक्ति से अदुमाइना पीरगा लेरे अदु लेरगदी ngasi अखोइना से ममांगना मयाम थोकरे सिगरे अदुदि जिगी से सिदबसु याइना करिमता सेना माना पुंग कुमरी चुपना अदुम मथौ फजना तौदना कराइदे करी अहोब लेरी कदाइदे सिक्योरिटी डिप्लॉय तो दरकार लई हाइबसी फजना तौरगदी इवन अदे मु ख्वाइदगी नुवाइतबसी जिरिगी लेगिदबदु अखोइगी डिस्प्लेस पर्सन सिंगनी हाइ हाइदि मयुमदा जुमना जुम मसागी मयुमदा लेजबदगी फागी बनतबा उपाय लेतदना मयुम रिलीफ कैंप दे लेबिदगी अदु मो कांबुने छय मसिना जु हेन नुवाइतबा अमा पोली अदुगा मतंग सिदानी येंबा याबसी हानदगी जु फिल्म से सुम सुक्चले हारगछु जिरी बांगी थोदोक सिगी मतुंगदगी अखोई मसी याम फजना फिल्म सुक्चले हाबसी थोइबा कनोसिना उले अदगी अमु मतंग सिदा रासर न थंबिकिबा अखोई कनोसी रूलिंग पार्टी जी मोइ दे लरिबा कनोसी मानना पुलप अमा लैबो म दरकार लेबसे मसी यामना चुम पोनी अदुगा से अदगी मु अखोइगिदी अखोई तंपाक्ता लरिबा अखोई कामुगिदी अखोई लेरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंग सासोन तो पाइबा सिंग मरक्तसु अदि बीजेपी लेरे बीजेपी के समिनेर सिंग मरक्तसु मखोई मसेन सी अमगा अमगा मानदबगी कनोदे दम लै अदगी सीएसओ सिंग मरक्तसु हाना इरांग थोक्तिंगदा ममिंग तारबा सीएसओ सिंग खरा म लेरे इरांग थो मतुंगदा मसिंग मयाम मुसुरमिंग तोरे अदो मखोई मखोई की पांदम से हौजी इरांग जी लोशनबा खोनबा हाइबा सिंग आतनी अदो पांदम दु मानरदी पुंजलो अदो मसिंदा हारु मतन पुंजंगदा मने दे हाइ मोइनो मु अखोई पुंजनबा सिना अमत गारवा पांबैनी पुंजंगदा बनि हाबदी मसि अदुम मोइ मसिंदा हाइबो को हारगसु मदुगी थबक पुंजनबगी थबक तुदी तौदबा मोइ अमम लेरि मयाम सिन मोइना खलिसे लाओ आइगी ऑर्गेनाइजेशन दा मर्ज तौरो अदु केनी
natra ko me pula pula se ai organization to ge nangi to mami ngo thole si ko ko me ngi pula pula laga adu se haide ai gi de pulo adu ngak ne adu de pulu yadre accommodating differences adagi mo sima lere adagi mo khoi gi sarkar gi maikei de gi su tobum thokpa singsi sung tau tau der bogum bani adagi haujik lairiba khoi gi nonini mamangda MLA mantri sing mayumda praja singna gui thugai khoi khaiba toba masi praja gi asauba du hongduk pani tasengna masi gi MLA gi se mayum thugai raga akhoi gi ngasi kanglu irang loirani haina praja singdu खल्लगा तो मुक्ति ओरे मोयन खली अदुगा मसी मक्ति ngasai gi akhoi gi mihut keidona ba akhoi praja singbu tangdu leita na nunga ya phane leina ba seba tokjege haina akhoi yum yum chang tana makhut khoiram dana makhut juru tawduna tawkhibo kamu do adu chakraba kamu do khoina bothadare kare tawdre akhoi asa tawbu tawdre min praja gi asa bu da nang tawdre to nang ngamdrdi to haibine ba adu matang sida khoi hojik ngasai gi MLA mantri singsi magi shu ma bu mo nusi jaba mo bu supporter singsu lady bani aduna mo kharama ju thore tok pa yaroi MLA mantri thapam thadok pa yaroi akhoi mam ga wa tana ga dabani tok pa yaroi haba kamu mu thore kharama to noi ngamde to khare na thok tok to ade mo ngasi gi khabar do ubada akhoi gi thangoi ban gi onaba MLA joy kesana haibo ba ma kai no mo gi phong do boi tharo mo da haibeni hana ama thenai adu da hari si masi akhoi gi CSO singa praja singa akhoi MLA wa khana gadabni haibra kino adi kano sen MLA me khana be mo khana gadabni haiba machu hai aduna na to no ba masak oini adu makti ai gi moti ai ma gi do endorse toninde habedi CSO singi maikei de gi di sarkar da support of sarkar ki policy program do asi tor di phani na mating pangna ba adi suggestion pibu ko mani aduga tasengna sarkar ki maikei gi wai blogo da di MLA sing mantri sing makoi gi kamu du to jaga da bane ba aduna tasengna masi gi kano si akoi gi demarcation amadi ani ki marakta sason to sarkar gi leiba kamu sing aduga CSO sing marakta di akoi yes no doubt puna samina ba haibisi ka sukai de adi prajana pami wa sing CSO ne sarkar haibre ka sukai de aduga adi samna haibada magi kano du haibu dim jaba adu thabo no thokpada kitang khudong charo da wa pham mani aduga haujik leiba sida akhoi gi khwaidagi kano to risi akhoi numi khudingi akhoi onaba chief minister si maram amma natara maram oina akhoi tongan ba CSO nge makai di amadagi magi akhoi gi tahun number thabak tawdaba mayam si adum da social media da khabar gawasta kari da mayam hairaga lei tawdaba gi pendaba phongdok pase ado masi asuk yamna praja singna hairabasu akhoi gi leiba irang si losinaba gi yam concrete oiba kano ma policy ma tawdana akhoi sarkar na masi khale asi torani sumain torga loreni haibasi madi akhoi gi iu udaba masi masu laibak thibani aduga khangdragana akhangba akhoi conflict transform to na ba conflict resolution buruk na ba adugi subject ona tama ba haidi karwar to bogdam MBA MBA degree holder jing expertise likewise akhoi conflict resolution lagna ba conflict transform to ba conflict transformation gi training phangaba binmadu gi bidia du da master degree paraba akhoi gi doctorate degree paraba mayam leina moi gi agano do lowro advice do lowro makhoi gi session lowro kedo ke du khalaga akhoi khong thangjilasi adu chu to bu udaba aduga adum akhoi gi chanai bunai na dana adum numai khudingi amaram ama natraga mana praja singda awawa de dum hingatpa adum masina di aina thamjene gi yes no do sarkar na kaim to dre sunya masigi irang sei tara changai kun jangira tapna di lui hineba aduga asumana sum sangi khudingi akhoi gi kangluk ani gi marakta nusina da ba khaba gi changse adum hinge khidana akhoi normalize tor ko da matam sangna changi gani aduga thuna tawri khai di akhoi gi tasengna thuna to maina to ba min to ri se akhoi gi kano se ani gi marakta hostilities le se masi
सीज तो हम खुद की शक्ति से तक लाना तौरकान तब न वरी सानादन खोनादना शांति पुरंगना को होना दुनेबा अदु नतना सिगी लेरिबा पोसी हॉस्टालिटी सी मसी लेफन बंगम दबसे असुक यामना सिबाय मयाम च आई मोतदी आइगोंदा आई केगुंबा मसिगी लेपनो सिगी खोगी स्टेट सिगी एडमिनिस्ट्रेटर अमोना करीगुंबा आइगोंद आई सिबाय ला अमा योगदसु ngамनेने खले मरमदी थुगदोक थोइबा इरांग थोइबा जगासी मफम याम नति पाक पाक चोबा जगासु नति अदुना हाइबा जगासिदा नकल अनि मक्ता मोइना हाइरे ए अखोई मसी गनो तो इरांग थोकदनबा अखोई बफर जोन सेमबनी माइकई अनि मक्ता सिबाई ngaga leiba gi mongda hai adubu hojik akoina thengna matamdadi lau yari ngai da nomoi kape haire adu somna gisu halaga kape ara asomna kanidi kanam lerimde akhoi di state ki natraga central forces amatta lerimde somna kanda karima leiragadi moina hana uduna height kape ade haina moina thingdena adum gana to jakhrane ba kaparoeba adaga ai oya sarana habi gi ba kano sumusa maru oi ngasai gi helicopter sinerga surveillance to ba bise masi masu yamna maru oiba kano mani aduga tasengna hauji hauji lau yeibagi matam oiribasida krai krai de lau mule krai krai yeiduri je khangbo poni adu oiragadi adequately security deploy to ba akhoi gi state ki force kara IRB khara adu khara tara kun gypsy amani chalo asi leiru aduna di yaroi hayaroi habadi adagi ching mothang mai ka pakani moina tanaru sungam de aduna di ching mathakta akhoi na vulnerable oiba jaga singdo madu hana akhoi gi sanitize to darka leiba adugi thabuk tu leiriba mapande gi changai ba mayam si thajal laga nikhi jena sanitize to rakanda अखोई हाइबा लौ येबा खोपगी थबक तोरगदी शांति दे लेरे अदु प्रजा दसु कॉन्फिडेंस लाए अदु तौना न मोय तुलो पिरगा थमिने मोयसे अदु तौदगै मोयना अदु तौदे पेंदे हनंग ngang कांगबुदु द ओनजलगा सरकार चैरे सरकार दु तौरे हाइना तौबा असिनदी ngasiगी इरांग से लोसनबा लोसनबगी माइकै दे लावै हेना हेना सुम चाउथोकबा अवाबा मसै हेंगलकनी अदुना प्रजा की बोई से प्रजा की खुलाउसी ईश्वर की खुलाउन हाइनरबनी मसी ईश्वर खुलाउसी ताब चुमी मथौ तोबु चुमी हाबसे थुमजगे हमरो याम नुंगाइजे ओजा ओजाना हाइबसे हाइबदी यामना अखोगी अनफॉर्चुनेट सिनेरियोस लाई हाइबसे ओजागी नुंगनांगबा ओजागी मोत थंबीबा याम नुंगाइजे हाइबदी ओजाना सु होजि उबिरिबा मयामसु खंबिरिबदुनी हजिक लाइरिबा सिनेरियो सिचुएशन से हानदगी खर फगदरा हागा वर्स्ट एरिया दा लाकपनिना ओजागी नुंगनांगबा अमदी ओजाना सु हाइबिरबा ngasai ओजा सरतनासु थंबीखिबा सिस्टमटाइज तौबा अखोइना प्रिकॉशंस लौद्रगदी हेना सोक्थरकपगी खुदोंग चाबा अखोगी खुदोंग चादबा मयाम लाकनी हाइबा अदगी ओजाना थंबीरिबा नाकल अनिमक्ता लेनरिबा कॉन्फ्लिक्ट लेरिबा एरियाज अनि सिगी हॉस्टिलिटी से हंदहनबा मोय हॉस्टाइल ओइबसिमा कंट्रोल तौकी तारगदी खर मखैदि अखोइना सिचुएशन से हैंडल तौको मतमदा अदुकी मतिक यामना पावरफुल ओइगनी हाइबदुनी थमजरिबसे याम नुंगाइजे ओजा राकेश अदु मथंग से मो ओजा सरतम लाक्चगे ओजा अखोगी ओजा सरनसु हान मांग थंबीगरे ओजा कनोनसु राकेशनसु थंबीरि का अखोगी एक्स्ट्रा पैरामिलिटरी फोर्सेस म्यामा सिदैसिदा अखोई सिदा लागा डिप्लॉय तौबा अदो डिप्लॉय तौरगा अमुक हेन अमुकसु ओजानासु पनबिखिबा 80000 दगी लाख अमा हेन बगी फिबम द लाखनबगी पॉलिसी लै हाइना ओजाना ताबिरे हाबिदो का ओजा सिगी मतंग से हजिक पैरामिलिटरी फोर्सेस सिंगसिना करम मौंग इम्प्रूवमेंट लाकनी हाइना ओजा थाजबिबगे अमदी कदाई फावबा अफबा फल पुरकनी हाइबगी ओजागी मोट थंबिनिंगबगे सूरज क्वेश्चन जी आमना अखोगी अफब क्वेश्चन अमने अखोई मयाम लोइनमकना खनगदबा हाइदि लाख अमा नते लाख अनि लाख अहम लाख पुसलक्षनोबा सिक्योरिटी मसिंग यामना हुजिते जो मांग राकेशना हाइगिदो मसिंग याम पुसलपना अखोगी solution पोरकदबा आइदि सिफाइना दि solution पोरकदबा नते definitely proper deployment अखोगी not proper अखोगी definitely solution दि अखोगी debate and अखोगी काइनोदा अखोई discussion को across the table aduna aroiba solution di aduna taba amta upai leite tv pumba da thokiba conflict khudingma nongmai kapnaraba sinaraba khonaraba kaidoraba loina pungloi loira kanda table da khud soknaraga soi tawnaraga loina gi ngaktaneba aduna taba akhoi gi kainoda akhoi gi hanaraga loisanba solution akhoi modern world sida leitrabane atopa jati amana atopa jati amabu
tumna hatpa haise ngasigi samsarda oithoktere adum mawai ngasi dagina koi century manga taragi mamangi wane ba adudi aduga hujikki modern world sidadi adugi lambi leitre adu ma possible at all madu possible chungoi oidraba maneba sima aikoi loina makna aikoi gi maru aina wakhan chumna khanba akoi gi समाजिबु अखोइना सिदा डिबेट त सरुक याजरी सिजु कइनो हाइदा अखोइ गिजु अखोइ गी आइडिया से अखोइ पीरिने बा कंट्रीब्यूट तौरीने अदु माइना अखोइ ओपिनियन क्रिएट तौरीने बा अखोइ गी आईएस कोम गी खुथांगा अखोइ ओपिनियन से पीरगा अखोइ ओपिनियन से मियामना खनबिबा याबरा हाइना मियाम द थमजरीने बा अखोइ गी से यामा चुमबन से अदुना सिगी deployment of akoigi security force na solution por kadaba na te adubu akoigi security force na akoigi kaino haikanda puk porok chaktana akoigi kaino tawtara de akoigi chaktana akoi kaino tawdo ai taraga de akoigi nangna akoigi kaino ama that emergency laga di nangna injection am pi ni natra कोई दरकार लेना अदुगी इंजेक्शन दुने हवा सिक्योरिटी कंट्रोल हाइसिदी इंजेक्शन दु धकलाउ पीरकांदा पोथारा डायग्नोस तौरगा लायेंग दोइ नत्रो यस लायेंग बा हाइसे अदुना डिप्लॉयमेंट ना खना अखोगी सॉल्यूशन जी पोर ओय अदुबु डिप्लॉयमेंट तौरइबा अखोगी सिक्योरिटी फोर्सिंग से मसी प्रॉपर्ली यूज तौबा प्रॉपर यूटिलाइजेशन तौबा adu tawdabasine anouba dharkar leitre lawi hanagidu yamalabane properly utilize tawdabagi ne haba sum akoigi chathari se akoigi hanjan ai atai discussion sida iscom da ani om lakso hai khare akoigi khulai paiba hujiki kaino mayam se akoigi central forces no akoigi public haigera akoi khungak ba haigera kara maming amda thola seaba adu hairiba khulai paiba singje terrorist kaugera ama hekta thola seaba masigi mobility si thingadamne mobility hujiki matamda si lairiba security force na moigi mobility thingbada sijinabada irai pot ne mafam amadagi ama chatle haise irai khangya chatle loidabane si akoi kamai tauge da akoi atienba ama khaktang haijage ba akoi noi film yam popular oiba Amar Mukhtar aina ama leibane Amar Mukhtar sida yam phajaba pot ama yauri ba aidi akoi gi Libya gi wari ne Libya gi freedom movement gi akoi gi guerrilla warfare si Amar Mukhtar gi makha da tawrakpa matam sida akoi gi Italian forces sumai thiba sidai sida akoi matam dugi Benito Mussolini ne yam phajaba decision ama laweba tanarurano moi gi lambi sathum singda akoi gi deploy ta kwa moi chalakba matamda moi na thoklakba matamda phau aduda Amar Mukhtar si phagi bane ba film du akoi yeng ba yai ba adugi tactics tu adum taw madam yang graba si phai ne moi gi chathum sing du thatpada adum akoi kamhai tawdana akoi gi makoi akoi mobility du thingkhar kanda kamhai na attack tawraka doi mobility thinga da bane si akoi gi enough oi re ba ai direct akoi ai military expert nate adu ai raso ai khoina khangjaba experience tu dagi si tawba yai hai si di akoi khange sigum ba mayam se amata tawde nga akoi Rakesh na amu ai ri yam ba jaga nate haba ayam ba jaga nate haba ayam si sanitize tawba hai du ne vulnerable areas me vulnerable area me am sanitize tawdana moi gi free movement si thingba adai tawba regularize tawba mi ni na moi cha da ya da chinja khatang piba nongmai maru kari kara pusanba adu akoi gi thingba sigum ba mayam si lairiba security force singina enough oire adu phajana utilize tawde adu itadi akoina central government khangde state government khangde masida akoi gi tongan ba moi gi manung gi agenda ama laibra haina public na hangi se hangbam tho e ha public sing su hujikti like su hairang aktani Manipur hai se one of the Bharat ki nungda akoi higher education da number 1 ne hai higher education BA loiraga MA doctorate kari kara tamba se akoi population ga changchat ta yengwa da Bharat ta akoi na yam ba state amane si ga si makha loi chat khidore
अखोई अतई लेते अखोई दी कम लेते अखोई की एजुकेशन सिना अखोई की मरु ओइबा अखोई की फाउंडेशन ओइरगा बेस ओइरगा अखोई से चाउखत का दोरिबा लेबाने अदुदा सही से करप्शन लेगेरा अमद लेगेरा अखोई अंगांग सिंग अखोई की जनरेशन सिंग से सीधा लाइक लाइक सु थावाई याउदना राकेश को सीधा चंगजन बला अखोई की स्टेट अमने बा को अदुना अदु लोइनमा 70,000 80,000 अखोई की अंगांग सिंग खुनगाक बने ना लेरी सिंग से अखोई की ग्रेजुएट तंबा कै तौबा कै अदगी अखोई लाइक लाइक अराइदना लेगदब अंगांसिंगदुने हवा मोइसि लोइ मांगदोरे हवा जेनरेशन अमा हुजिक तौरिसे मोइना तौरिबा मवों मयामसिना सिगी अखोई लाइबक थीबसि लैयबा अदो अहांगना पॉइंट अमा खक हाइनिंगबा अखोई आई खंजबदको आइगी मोटने मसे कंप्लीटली आई इसागी मोटा कैनोदा अखोई लीडरशिप से security force to not have the car lady. Proper leadership sang a quay leadership see the car I don't know. I the a quay as one by any lay high lower. See, I know reference. I'm a pinning a Pandit Nehru reference. I'm a hijack. Pandit Nehru in a party prime minister or Ihan Hana, a quay Kainogi, British Maming Chakarba Western Church in prime minister. See, Unay of London. A day that a quay Nehru da a quay church in Hangeva. Mr. Nehru nang equate British Kizi and the Sahi Kayalay, I know Hangeva. I Chahi Taratra, Pima Takalay, I know Kumeva. Mr. Jay, I do a day nang I quit am to put Charamani, I'm head where I'm going to hire. And Nehrugi Popuma Malayeva. No, sir, Nangi assessment do lale. I know I give public life, say leader, I say, I do wait the Devon highway one. Public life said, I give para and Nikameva Neheruna, high say. Amana, I have not. Kanabu suki there. Jail Jangani Sigani Kanabu suki there. Number one. Man power parasi, my Bible. An issue and I Kanabu to put there. Head weight there. A quick leadership said, I go in a Hizage, a Nimaxiwale. Okay. Go. A top Kangu Karawam head weight. Kayung kan heta tana ko na pari si het oi haina to mani democracy da aduga maha mathakta leiba sing do adu yam ki heba aduna mana proper leadership pingam de ba yes si ai masak maming panba nungai ta ba wani that adugi quality do ekhoi leader da lei ta ba gi ne ba khoi na wari se adu Nehru go statement sip oi ba mi na adu hairam mi se adai para tang ga da ba ne khoi na public leader oi ge haira Labak Pulusin Gahadi. Makanabusuki, Baraki Prime Minister, Home Minister, Kanabusuki Ganova. Adu Kanabusuma Hanga yet never over Mahanga to put away the Vanilla, head way with the Vanilla. Adu Kanda, Magi proper leadership, Pivanga Neva. Adu Magi Akiva Duna. Akiva dugi maram weva ya imba pangi weva ya amma maram lai ram gane ani du thado ko leader amma lai ra di nga na solution se la ani adugi proper leadership to piba ngam da gi ne ba security di to su phajana utilize to ngam dri adu khak ayang ani su bagi ram se hai se yam ngai je oza gi wafam si aduki matik sumaru obra hane khanjai habiti ko ge manipur da leiba leadership qualities kra wat pa ozana thambiri ba point ani habiti nga example thambiri ba Pandit Jawaharlal Nehru gi magi akhoi wafam duda akhoina base tawjaraga haibdi leader ama oitaragadi ozagi extract of quality da ozana haibiri base akhoi gi mana ki balai roidabani haibdi leader ama oibanina mana loimak safeguard toraga mana protect toraga mana initiative loraga mana responsible person ni haibdu mu khallaga ozama ki bam thoktabani ado mana responsibilities lobangam dragadi kiragadi ma leader obi quality da oza fail oirabani ozana thambiri bu wafam du suyamna chumbani amaramda leader ama oitaragadi mana tukuchaba magi yeknaba aduga magi adugumba mamonda negativities kanu da lei roidabani haibasi mu suyama chumbani haibdi akhoi manipur da lei ozana suyamna sumna thambiri haibdi leadership quality wala padana control torpangam daba aduga hojik laiba khoi paramilitary forces me amsisu sina protect togadaba proper utilization togadawsu tawraktragadi akhoi da sil lakpagi value sil lei roidabani haibni ozan thambiri siam nungai je oza mathang oza rakesh amukka lakchege oza akhoi yamna maru eba me amsu khanna bi ko sige matang sida amuk akhoi gi hojik lei riba situation sida akhoi gi CSO me am lei bi ko amadi maira pai bi kaya amasu dedicate tawdana makhoi gi akhoi kanu se thadoktana अखोगी इरांग सिगी दमकता मखोइना कंट्रोल तौनब स्टेकहोल्डर्स में हमजा लेबिरि को सिदैसिदा मखोगी CSO अमदि मैरा पाइबि सिंगसिगी मेरिट अमदि मसिना करी करीदा इन्फ्लुएंस तोबा ngमगनि थाजबिबगे ओजासिगी कनोसिदा अखोगी मैरा पाइबि की कनोदी रोल दी अदुम दरकार लई मखोई हजुसु मखोई अदुम
actively leiriba irang si laksinaba khonaba tongan tongaba mawongda makoi adum involve toroga lei adubu yamna potential leiba achungba akhoi mera paibi gi kenosi akhoi fully akhoi yam kanoto mawongda aidi productive oiba mawongda adu sihinabagi kenodumadi khara makhaidi ai watpra haina ai khanjai hojik leiba fiom sida adubu makoi adagi amana akhoi gi mera paibi singi marakta su akhoi gi tongan tongma share so sing pullu yadaba akhoi masing yamba dongna akhoi gi mera paibi singi marakta su hana irang thokdringa de leirambadagi irang thoaba matungda su mathang mathang thore basing marakta su amuk split toroga tongan tongan ba mu thokpa su yawi asina maram oidana akhoi gi yamna forceful oina makoi gi movement che changjala kadaba irang si loshana bokhna singi kadaba sida kano to ba maning han ba haibu du su ohelli aduga amana akhoi gi taseng na harbada akhoi gi sesu singi marakta su akhoi maruina akhoi mera paibi singi marakta su makoi si akhoi gi leiba kano si problem si mayek sengna khangba ga loina karamna makoina intervene tawni makhoigi lebenda makoina chana momongda tawgani haibasi chap chana khangduoga adu akhangai sing tanaraga tawradi maduni hena effective oigedaba adu sometimes aina phaupuning da phaubada makoisu kana kana no mi oi kharana hairaga asi tawro sumai tawro hairaga boktok to man bagasu adu yawi abako kudimak admana tawi habnate adu kharada asumaina ubusu yawba aduna su maram oidana akoigi maina baibi singna toriba kanosida akoigi makoigi miyamna makoida thamba kanosi beva respect si sometimes maduna dilute tongulbagi machak su oidabanati aduna masigi matang sisu akoigi akoigi masigi moment sida yawiriba lusingbiriba singna masumagi concern kharasu leibam thoi aduga madugo lorena makoi akoigi leiba phibam si akhoi masa khaina khangaga makhoina karawaida intervene toroga phagade hebdu chapchana khallaga tobusi maduna tadna akhoi nongmogi adu lawdo byadi ha adu tobdu yadi haina tobuduna di akhoi gi irang si lotion bada mateng pangbi mota ona taibram ra sarkani hana ai thamjani aduga asom kanurum gi kuki jo kamugi moi kamu de hoji yengsi moi gi di mapungoina akhoi ujeri si kotu lere kotu na moroina kangkupi saidom de lei are som suja morom dana ITL lere aduna mapungoina makhoi gi movement spare head to busi masi moina tawi adegi aduga loina makhoi gi BJP gi MLA tare aduga atopa MLA hum pullaga mantri ani yauna makhoi gi kangbu MLA mantri kamu moi tara sisu makhoi si hariba kotu ITL adu MLA tara makoi si sab manaba mongda makoi gi movement makoi gi tawriba thabak thong sing si adum amaga si complementary oina ba haitare adumana tawu thini akhoi gi di kadai akhoi gi naga gi kano sing khaido kharaga akhoi gi MLA sing di opposition gi moi manga aduga lehoriba ruling di oba de MLA sing akhoi mete gi adu makoi sing si manaba kano tobong amde adiga even BJP manung dalai MLA singju moi mose manager de aduna akhoi gi na masing yamaga su akhoi gi manaba kano da boys da masi gi kano si conflict si masi resolve to hona boda akhoi fajana fully sinaba singam diba asina su akhoi gi thuna loishnaba hona bada awabu ohen bhai tare aduna khwadi maru ori se akhoi gi kotu ga kanoga ITL ko nomda mod manati tadi adum kashu kano to na lei akhoi gi di amana mai tadi aduna akhoi gi su pare no doubt pullu haba yadraga su leiriba khanariba akhoi na huju involve to ngam si loshna bo khonariba issue se masi khana matam da di single boys da mod manana akhoi na han ke khen manu to budo dum mong na tabada akhoi gi mod manana matam mo sa padarka lei at the same time akhoi gi MLA mantri sing su makhoi su
ngaki moye mi khu man MLA khu ma mantri oni ngani mantri oi bu khu mak si minister oni ngani aduna moy gi personal kanoni amasi thingu bu yabana adu moy ma hoji hoji lan manung si di adu gi ai gi individual gi apa madu ngaktang na thairaga hojik lai mang ta riba lepa ki issue she masi khana bada akoi manai haiba wakhalung na madu illabadi mo koi tasengna akoi gi MLA sing sina natraga je ruling gi kamu sing sina mo manana akoi gi center da inma matam da soidana tane ba center su moy amaga manati khangmane nawa lawdi akoi na hai tawri sim taw haina leiraga leibra haina su sometimes khalle bu ha rubudi center ji to bu to tawri kholi haiba aduga tawri buduna akoi gi kenosi issue si ingde na ba tongnaba adudi kya udaba aduga masungma mayam jiladi adagi mu parja se kanu ki sarkar ki kanu marak sune lairiba hojik lairiba irang se kari de harukuno kamai to busi nga ki nga gana kanu ki narco terrorist adudu na to buni haiba drug ki adudu ne haiba khara mapanda ki changa ba excellent force lae adu haiba thoiba do ama khatani adu wari se ama khatang oibom thoi ne ba adi asingba kanoi si ama khatang oibom thoi ne adu bu sarkar ki version ji sometime ek manada basu yawi aduna di root cause kari no ji hoji bo moi chapchana thiduk tripura haiba kanu su wakhan sometime khalak basu yawi na masi ki root cause chapchana thidukpa adu lena masi matam punamakta sarkar ki version ju ama khatang oiba hani ma tawi thabuk se aduni haji yang mo gi chungme langera akhoi gi di kanu natana akhoi gi separate administration natana ate upai leite aduga akhoi karan thaparga kanuga wari sanaga paulena hauki ko wari sanabdu da akhoi gi di adu karan thapa nang noi gi separate administration ko tang di noi bara sarkar gi leiriba tongan ba kanu sing nasu mat aya matam na hairi duni noi sidi yaro piro hairi duni adu mata da noi masi phangna ba kari kari wa khlo lei mina di piro mamang lo mek chena du hai grena hai da moi di akoi sina tano pailete adu argadi makhoi gi tabi pi de bai bese makhoi shanti pula anning da ba kamuri bara sargai kamuri shanti la anning da ba kamune adu na akoi gi di masi adu di in means moi haiji masi adu di akoi di masi irang to lo gi ni hai bu mune mo ko adu moi gi di aran badu hanjan dan haraga akoi gi chumba malan bagi kenosi adum toba adu akoi gi na asugmagi masi chapana akoi single boys da mayok na nabagi thabukse masi kaya udaba masi masu kitang semdok potanga phedaba lei hanai thamjage yam nungai je ojana hai base akoi gi leiriba irang sika natraga so akoi gi society sa leiriba maira pai BCSOs myam si am important way habani adubu akoi gi sigi important oir basigi value si akoi respect mangak pa lakpa habasi ojana hai bi ngai gi split torpa amana yanadaba tholokpa haibidi akhoi hojik su leibasi common goal ni peace and normalcy purakpa manipur da haibasi common goal ni si common goal sida khoi gi CSO tarasu oisunu kunsu oisunu maira paibi tarasu oisunu kunsu oisunu makhoi chungchana common goal da changsin na ba mathau tai habani ojana thambiri ba ITLF amadi kochu gi makhoi gi wakhalon amadi makhoi gi hongdana lepliba अखोई की कॉमन वॉइस ओइना पुथोइबसे सुमाइना अखोई की CSO अमदि मैरा पाइबि सिंगसु तबम थोक्तब्रा हाइबदिनो जाना हंबिरिबसि आमचुमबनि अखोई की CSO अमदि मैरा पाइबि सिंगसि अदुकि मतिक मरु ओइरगा अखोई की रोल लौब मतमदा अखोई की फजदबा मिस रिप्रेजेंटेशन तौबा सुगुंबा लागदि अखोई द हेना थेंगथबगी अखोई द डिसएडवांटेजेस मैम लाकनी हाइबदिनो जान थंबिरिसि हम नुंगाइजे ओजा मतमसु लोसलकपुना ओजा टेंटकना क्वेश्चन अमतंगा हंगजा होगे ओजा अहानबसि ओजा सरत अमुलाक्चगे कोजा ओजा अखोई CSO अमदि MLA मिनिस्टर्स सिंगसिगा करम मोंगदा अखोई कनेक्शन लई अमदि मोगी रिलेशनशिप ओजा योबा करम मोर फोंदोनिंग ओजा कोई दी MLA पॉलिटिकल पार्टीज CSO हाइजा कोई मफम अमदगी मिंग हाक्तनी को हाइदि आइना पार्टी अमदा लई अदई अकोई राकेश न मागी उकिल की प्रोफेशन ह्यूमन राइट की दतवे अदे इबानी फमिनरदी सिलनाउनी को मरी है सिटी तसेंग न येंगगदी MLA गा CSO गा पॉलिटिकल पार्टी हाइदि अखोई न सिदै सिदा समाज की वादा डिबेट तौनबगी वानी BJP की लुचिंग बसिंग सिगा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯅ ꯆꯥ ꯊꯛꯃꯤꯟꯅꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯏ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯁꯃꯥꯖꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯤꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯇꯨꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯐꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯂꯩꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯀꯦꯁꯀꯤ ꯏꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯤꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯗꯨ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃ ꯆꯂꯥꯏꯔꯤꯅꯦ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯃ ꯆꯂꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯁꯛ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯅꯤꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯛ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯂꯩꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯗꯨ ꯑꯦꯀꯣꯃꯣꯗꯦꯠ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯁꯤꯅ ꯐꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯅꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯦ mayamna yanabadune haba as aigi opinion duna phate na mai du tawkhre aigi du reject tawkhre it is not democracy yeah society da adu akoi gi magi kari haine akoi gi masaf na samaj bu pukhatna bagi akoi wakhallon na te haba accommodative oigadabane haba ana adu gi akoi lanai oina su CSO gi leader singa akoi gi MLA singa mantri ga political leader singa lanai oina su hujiki situation sidadi yam toina interact tawna ba change haba ko aduna sigi interact si tawnara kandane ba solution thuna por ka doise ana mari di ayakna phatte haina ayakti laude mari gi matang da di adum positive oi tawda bu akoi karium kanda akoi political vested interest sing lai samaj da aduna CSO bu natraga atai maira pai bi khangde am khangde magi vested interest da sijina na ba mislead tawde akoi gi yawi adu paulena hawkip ki ayakna magi interview du dai da akoi gi khwaigi ayakna atai gi du thamma ko akoi angang ani yauna akoi gi mi taruk lai hidaba gi magi opinion du very unacceptable as adu di akoi mi na te aina adu gi du da haijaba se mamangi kaino amada pre akoi gi discussion amada haijaba se di akoi gi angang ani du di akoi gi cookie singa yokhra su cookie adu on khra daune haba moi gi jati dharma kari imta khangdri bane haba adu su hapagi mong da phar matunga nong ni ninga thamaga cold blooded murder adu human nate moi gi action do human gi action suda nate lam siga mari laina na lauroi da bane ba madu wakhan khanba mi khuding mak na condemn taw gada bane yes heinous crime ne mi sing do sa olaga taw bane na law gada bane ba yam chum ko adu di akoina bot jati amane hekta tawsanu adu gumba do akoina hujiki modern society chawkhat law kan sida akoigi paulena hawki kumba akoigi kaino natro ma se akoi manipur gi legislative assembly gi member amane manipur gi parja sing citizen sing se akoi gi citizen ne haina yeng hai gadam ne ma so ma gi interest atop khara lai racho ana adu gumba wa do akoi gi madu bu justify tawna bo khotna bagi ma gi kaino du de adu di amna akoi condemnable na ma ga personal gi wana ti as a human being yes very true adu khak haining yam ngai je za oza aroi basi oza rakesh lakse khidang tentana thambi oza manipur ge ozi khoi praja sing se khoi CSO me ama mera pai bi myam tor khoi se mayam ma semgat liko group semgat laga khoi gi sida condemn bu tor su protest bu tor su myam tor si matang se oza khoi gi leiriba leaders khoi gi CSO gi mera pai bi sing si gi makhoi gi condition andam de makhoi gi motive sing se karma mong do oza gi oba tentana thambi ninga za aina hojik ubuda khara makhai di pun nangai na khara nauringai da punsi yada basi hojik masing akhoi mi tongan organization tara mangana pullaga adu law tawre kana haiba sometimes thengnare adagi hayeng makala su hayeng tang tarong sorry kulum loi sita su si ke sabat kari no asigi ji kari leyu le asigi community hon sida sini protest to mune lai de sida akhoi gi tara ge suni silaga punna ke ano organization tara mangara ke moi masing yami adu pullaga tawni hana hai adu masi chu positive ba khongthang amani punjel lak bagi se maming amata da single kano da on bang amdra ka su punna tawmine ne habe se masi edu makata na chatadana hena punjandana adu torga di akhoi irang do sinabu hona bra chauba maduna lambi mo ogini yam ngai je za haibdi
हजिक लेरिबा करेंट सिचुएशन सिदा अखोइसी कॉमन गोल दी मैम ले खंगबिरबा ngатani ओजाना थंबिरबा स्प्लिट तोबगी वाहन थोक्सिमा थोहन बिदबा अमदी अखोइगी लेबिरबा मैरा पाइबी एन अखोइ सीएसओस मैम अखोइगी स्टेक होल्डर्स मैम से यामना इंपोर्टेंट ओइबनिना अखोइ पुंजिनरगा चुंगजनर कॉमन गोल से अचीव तोनबा करी तौगनी हाइबिदुमा हाइबि अखोइ खंथबिरगा खनबिरगा हेना फमिनरगा डिस्कस तौरगा अखोइगी वाहन थोक्से अफबा पुरकनबगी दमकता मयामगी अखोइगी चुंगजनबगी यूनाइट तौबगी अखोइ कनोसिमा लई हाइबसिमा थमजरगा ngasi ko ne di matam sulo jalakpana ojani bo hanna thaga chabaga loina ngasi akhoi topic current situation in Manipur yengbi ro pumna maktagi kana na ya thangni jari pina birase